Buku Ende nomor 600 sada. Upasahat matu Yesus. Upasahat matu Yesu saluhut nangoluki rohanan pambahenaku saluhut nang tingkiki upasahat matu Yesu saluhut nang diriki upasahat matu Yesu saluhut nang oluki pakeokku matangaku mangulalo monai lakanang simanjojaku mangiuton duhaki upasahat matu Yesu saluhut nadiriki upasahat matu Yesu saluhut nangoluki nang pamereng ni mataku mandopakon Yesusi soarani pamangaku mamuji gowarnai upasahat matu Yesu saluhut nadiriki upasahat matu Yesu saluhut nangoluki Dumhuida Tuhan Yesu butut dalon dosaki lohot rohaki tu Yesu si palua tondiki upasahat matu Yesu